Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to better the president. Link with some crazy news. Like, it's epic. It's insane. It's unbelievable. Yeah, until now, ngana notification ka Facebook mention wala mention wa TR tada. I mean, sorry, tshama kan mention ku zin ta yena so na cancel info tshama kan mention tena ka shota le mo an ngara aware so ko andri busy an ngara ka Facebook no ka Facebook. So fika ngana mfumo ko if kan mention ka video la. Yeah, better the president link of ka postiwa la ka sura of course ra 20 April. Lenga fa itsale ku wa rhandziwa fika kwala so as you can see xi clipani xi le ku tlangeni kwalano ha kota ku swi vona ku ha mi swi waloyo mi vekele thathu ya le video le ku tlambe ma swi vona na kwala le ku tlangeni i draw a tattoo leyi nga tsariwa ku Ben Mayengani like yo hayi ni nga vula ku hayi mfo hayi na ku chava ha wa xi rhandza Ben Mayengani a ni tivi ni nga swi vurisa ku yini na n'wi mi nga tsala ka ti-comment section kumbe matitwelo ya n'wina ma ni tivi ku ni nga swi humesise ku yini handle leswi a nga swi endla miswa lowu hayi na tala hi wona mfo so i mamiswa lowu as you can see vito ri tsariwini kwala ku i balo xitshembiso ni n'wi kumeni already ka TikTok hi leyi yo akhawunti ya yena leyi already maxoko hi me ni nga like ni ri one la ni tlhela ni ya like video liya tanihileswi swi vona kwala so hi yona akhawunti ya yena leyi ka TikTok as you can see i balo xitshembiso as you can see a swi komba a ri fan ya Ben Mayengani ni vona a postela ngo swa Ben Mayengani swo tala leswi ni nga swi view-etela la swi fambisana na Ben Mayengani swi voneterini swo tala and his voice somehow yelananyana a Ben Mayengani kumbe no bayiseka a hi tlangeni this clip mi twa ku yi njhani voice ya yena. Hey, please. Nga mi twini musi na n'wana voice ya yena yi na vu Ben Mayengani xikarhi so more especially loko Ben Mayengani as if i yanga vision ya Ben Mayengani mi twini kwaku hey please as if ko va yanga vision ya Ben Mayengani so okay swi rhandza Ben Mayengani mbilu na moya dimen ya ni ri ka Facebook ni n'wi kumile kambe kwini xitshembiso balo where is he ni n'wi kumile na swi tiva ku ni n'wi kumile hello ma swona jesela as the same thing yena misa lo unfortunately I can't see much on his account swi komba ku swo tala a swi public as you can see so yena misa lo a mi ni nga vula ku a na xichava dimen na xichava swinene hi lexi xitshembiso balo ma yi vona so hayi na xichava dimen a bena president swo la endla swin'wana like it's not all about giving him money yi nga ti humesa na yena va ti yola restaurant hambi ku log yona kwala va ti dyela kwala ti-restaurant yin'wana na yin'wana va yi lavaka na ku promota restaurant obviously swi kahle na xichava dimen like a xi rhandza Ben Mayengani hi mbilu na moya swirho ku na vanhu lava rhandza ku a test hi mbilu na moya to a level yo a ze a vekela na thathu so Ben president Zilo swi ze yi nenda ku nda swikulukumba mi ku ti humesa na yena va vheta va n'wi accepta as a big fan xa yi rhandza swi very very clear hi big fan ya Ben Mayengani na xona yikulu ze yi tsala ku Ben Mayengani loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe. Mina a ni munhu wa ku dya ngopfu nampundzu ni pfuka ni ku cold drink ni ku lilo faleriwa ivi na nhlikani ni ku cold drink ni ku lilo faleriwa namadyambu ni ku cold drink ni ku lilo faleriwa ma swi vona ku na saver a ni dyi ngopfu mina mara vanhu mi ta tlha mixaka i dya a nga heti a nga xurhi loko a ri ku dyeni a nga heti me ni heta leswi ni dya leswi ni va ni ri right.